gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Enteng, mamati ka kadi iti agdindinamag nga adal-alya iti barangay hall. Kuna jay tanod nga ada kano ka agin inkod iti computer iti rabi ay. Adda ka di nakakita? Wano, istoryalaan. Nakita nga nod kano ti tanod. May nakaupo kano nga nakapuraw iti sangot ti computer. Oh. Na, ang computer, kasta ka day. Wen kano? Ay sus, kabut-butang. Ay, masapul akitam nupud-numot laang, amangan no sa-usaulaang, amangan no sa ulaang dagiti nalaeng agaramid iti istorya. Kasano ko ma? Alangan nga agyanak iti barangay hol iti rabi ay. Ay sus, kilawon nakjal alya. Kapitan ka, wano saan? Apay amabuteng ka. Addan aya na damag mo, akinilaw ti al-alya. Intay. May saka ka di ka dagiti agrunda no rabi manong? Why? Apay ka di. Namabalin jak kayatan ti agronda. Awan tumat ni Chief Tanod. Apay adi mo kayat ako nam. Kan apay asapulem ni Chief Tanod. Nung amin agpainom, tumurad kami ng agronda. Ngam, agpaiso ka di nga adda nakakita iti al-alya di ta barangay hall? Amanga no parbula ang asarita. Ijada nang nagwaran at tirwangan. Ti maraya ko ngay madayo Tadyak kayat ti makakita iti al-alya. Kasano no angin laang tinangiduron iti ruangan. Nagtatakrot kay din dagiti tanod kan kakagawad dita. Dita, Barangay hall. apay atakrut da ako nam. Agpipin na tudun da. No asino ti agyan iti barangay hall iti rabi. Na, apay ko mga agpipin na tudundangay. At dangarod ka no al-alya iti barangay hall. Ag-computer pa'y ka no iti rabi. Anya? Imposible mo, daytan. An-anwon ko mati al-alya ngay ti computer. Agay ayam-ayam ti al-alya. Tapno ag-games iti computer. Takro da ki di amin Siya man ti makakita ditang al-alya ta ikirugaw. Ha? Asidog titirse na dito'y barangay hall. Pudno ka da, itagwarwaras adamag nga da ka no nakakita iti al-alya dita barangay hall. Isumati ko nada nana. Mabutang pa yan ti daddo mga grunda dita. Nuni badong ko ti may sa kadagiti tanaw. Ha? Tiliwan na aday tangal alya. Naturod ka ni badong ka. Naturad ka din ni Tata Badong, nana? Ay wala. Naturod ni badong ka. Oray pasangwam iti kanyaw saan amabutang. Oray iso ati mangidaolo kadagiti tanod nga gronda. Gumatangak man, sunshine. May sakilo akarnit manok, kan Ricardo Matan. Laya, sibuyas, bawang, kan paminta. Adaman ibagak kapitana. Agpaiso ka di anaturad ka no ni Tata Badong? Nagkuna iti dayta. Ninanatuyang kapitana. Uray ipasangom ka no iti kanyaw saan ang mabutang. Kasta ka di mat ni kapitan, kapitana? Nah, apay nga imbagan ni Marito yang tikasta. Takrut ka no amin nga opisyalis dito'y kabildatan. Na, Takabutang dati agyan dita barangay hol iti rabi kapitana. ay, tay gat-gatanga kon, tamapana kon. Aldaw nga minan, kat agluto akpay. Pudno nga tatimbaga ni nanatuyang at takrut ni kapitana. Limiklik mo't ni kapitana, ididinamang kuno takrut da. Pudno sa timbaga ni nanatuyang. Kaslamayat daytoy apadaanan no pudno ano saan. Nay, kaslaan ako nagtipang panunutan. Itayo subong nga dak, sunshine. Di mo pa napuutan ngay masidiga.
Pudno sama timbaga ni nanatuyang atakrot kayo kano amin dita barangay hol. Agsalawasaw manan na di abakit tuyang. Apay nga rod nga agpipin na to dun kayo nga agrunda dita barangay hol. Enteng, Eh. amom ka de nga iwarwaras ni Marituyang atakrot kayo kano nga opisyales. Kentano dito barangay tayo akabildatan. Oho! Dat pamanagnig na, atakrot kami. Numot kit di maminsan, pudno ti ibagbagana. Na, Kaslasaan ka nga may nakapitan. apay manin. Inayunam manin tayo nga agsalsalawasaw abakit. Ay, ipakitam anaturod ka akapitan. Takwatem no pudno ti ibagbagada nga adda makitkita da nga alalya ije barangay hall. Eh, Kuna kano ni pari ba daw nga iso timang takwat? anya? Makipagkita iti alalya? Apay inteng, kayat mo ka di asukatanda ka akas kapitan? Ipakita mo't anaturod ka tapno di nakasukatan, loko! Masapul nga agin tuturidak. Tapno didak sukatan na kas kapitan. Anya nga tatay aramidak. Ngem kabutan ko makita ti alalya. Ay. Day takit makipagkita iti alalya. Mga no saan kun nga amo tinagan ka. No makitak. Mariribu kanak. Jak lakit di kayat ani paribadong ti isukat da kas kapitan. Tamang pangagsabat na paray, atakrot. Na, sasawa matakrot. Ang mga nusikat itakrot. Tapno makita no saan kayo atakrot paray. Agyan kayo, kadagiti tanod mo atangad, dita barangay hall. Na, Takwatin nyo nupod no nga dalalya. anya ko ba nga iti matakwatan mi? Nupod no nga dagpakita kada kayaw. Eh. Katsak Mike, ti sumublat nga agyan. Ha? Uray may sak paray. Oh. Sana ka mabuteng. Lastog ka manin. Ang mga no malipatam ti asawam no makakita ka iti alalya. Sana kakas kada kayo atakrot paray. Siya ko mati kapitan kay, makita yo ti laing kentured ka. Nakitak mo't nga agsarsarita kayo kani pari badong di ta kalsada. Kinarit nakit dahin. Imbaga na nga agyan kami kano ije barangay hall no rabi ay. Kadwak dagiti tanod ka. Taapay ka no? Anya ti kayat na amapasamak? No kano makita mi ti alalya. Isunto ti sumublat nga agyan ije barangay hall nga agmay sa. Ay, naturod nga rod ni pari badong no kasta. Agasem? Mamati ka naturod da jay. Turida ka? Sige inteng. Ipakitam nga rod ti kinaturod mo. Ipakita tayo. Naturod kayo atanod. Ken siyak mati katuradan a kapitan. Kasan ako mga kapitan? Agyan tayo amin dito'y barangay hall no rabi ay. Rundaan tayo manday ta nga alalya. Anya? Day takat mangronda ital-alyan. Karkaritin na tayo nga ron ni Paribadong. Tainton bigat ka na, kat uri agmay may sanga agyan dito'y barangay hall. Ta karangat na kano ti alalya. Mamati ka mo, kapitan. Ipakita tayo anaturod tayo. Saan tayo apaabak iti may sala ang akas ka ni Paribadong. Sapay ko maa, tawan agpakita nga alalya. Inarit ka ni parinteg tuyan. Ibaga nga grundada yung barangay hall. Apay, anya ti kayat mo amapasamak. Imbaga asyak tubay ti agyan yung barangay hall nga agmay-may sahin ton sumaron no arabe. Na, anya ngay kumatimaganab mo no agyan ka itirabi ije barangay hall. Tapno bilib dagiti tattao iti kinaturid ko At iwag na dya bating-teng kung dagiti tanod na. Mayat sangag paiso day ta na panunot mo aba daw. Ay kat talaga amayat atuyang. Siyak to tibida no kwa. Nalatlatak to tinagan ko ngam ni inteng. Apay deta sunglasses katrabi imay. Na,
Aldaw laeng ti panangaramat iti sunglasses. Kastalaan nga. Tapno di ka magpinarang iti alalya. No kabut-buteng tila nga ti alalya. Agkidemak, tapno saan ko makita. Kasano ang makitam ti pagnaam no agkidem kamay? Makaambuditan. Basta sa anak apa atiw iti dayjay apangas a tao. Kita ta ang mga no tumayab amin abuok maw, no pudnaw nga adda alalya. Nene. Aguray ka. Apay day ta naubon abawang kan anya na kita. Amin anang ko nga anim ti alalya. Adda amin nun. Ay, makita latamat ti tao at akrot. Na, Agkakanat adi na aramidan. agyan tayo amin dito'y no adda makita tayo ng alalya. Awan ti tumaray. Ang mga no da kay ti umuna tumaray, Kapitan. Apay kuma tumarayak. Sa anak atakrot. Ay, awan kumati agpakita nga alalya apo. Ay na. Ni, anya nga di dyan, Kapitan. Hindi mo't unag di dyan. Tinawlan ti aso. Adda nga ta makikita na. At nakakit ti Kapitan. Kaslan nagnay ti ruwangan iti likod. Saan adi ti sango ngayon ta, Kapitan? Hindi mo't arubayan ti barangay hall ti ayan nagiti kakaduata. Sus. Adda rin padat iji unag. Ikabil ko ti sunglass ko. Agin tatanawa iji sarming atawa. Ngam agkidemak. Di damot madlaw anak kakidemak. Kaya't ti makakita iti alalya. Anya nga iti makita yo, Kapitan. Nagturod kayaw natin manaw. Awan met. Ngam. Apay nga kasla daglot-luto iti noodles. Maangot ko. Apay, manganti alalya iti noodles. Ni, apaya kasla agat noodles, Kapitan. Inluton samot ti alalya ti noodles tayo iji kusina. Yay. Inta iji unag. Saan nga alalya da ito yan? Saan nga agluto ti alalya? Timot sigud a janitor nga inikat yaw ta sadot kan mamartag. Aglut-luton samot iti noodles, Kapitan. Ay, uray ko mano di nakabado iti puraw. Ay asit ganta tayo mistigarak. Kasano ang nakaunag? Ay dusaan tayo ti awanan bain. Saan mo't gayam nga alalya? Ay, umay nga taagtakaw. Kunana idi. Napukaw na ti tulbak na iti likaw. Saan magayam? Ay, sumater aramatan na asumrak sa agpamarangal alya. Ay, Intangarod itayan na, Kapitan. ay salbag tayo dyan nga inikat ko ang mamartakan sa dut a janitor. Apay jay inikat mo ako nam. Ho? Adda ka di pay dito day a tao. Kunadamot anapan nagtrabaho iti sa bali a lugar. Oho? Kaya no iso ti sumsumrak iti barangay hall iti rabi. Ag online games. Anya? Gapo iti computer games kat aglibas nga umunag. Inton mabisin nagluto iti noodles. Adapay mo iti unag ti barangay hall. Aha? Ay, imbag man tanaduktalan yaw. Ay sus! Inaramat ko ngamin ti siglat kan turad ka, banang. Na, awan, bilibakan ka itainteng. Anya nga tinaramid mo? Di naangot ko nga dagat noodles. Napanunot ko asaan nga alalya. Amo kun ataw ti akin aramid. Iswa si tuturedak asimrek iti kusina. Kahit adamat ijay nga aglut-luto, jay pinapanaw mo a janitor. Nalaing matgayam ni Kapitan Inting tanasulbar na ti may sa aparikot ti barangay hall. Anya ko mati sinulbar na aparikaw. Jay ibagbagada nga alalya, nana. Kasano ko ma? Nutakrot ni Kapitan. No takrot ako na yung, apay nga rod asinarek na jag pampamarang nga alalya, nana. Agpampamarang nga alalya ko nam. Win kanu, nana. Jay kanu sigod a janitor. Agi games iti computer. Tawan wifi da. Iso nga iti barangay hall amapan agi games kan ag online asuga. Amom ka di an naamuan dati ibagbagadang alalya ije barangay hall. Talaga ka di nga dalalya.
Nagpamarang ka no nga alalya jay sigod a janitor. Ha? Mapan ka no ag games iti computer iti barangay hall tawan wifi da. Kasanuda nga yan naduktalan ka niya. Si tuturad ka no man ni kapitan anang sirak iti barangay hall. Nakita na jay tao. Amok at timurid gayam jay sigod at akrot Ay, wun nga raw. Uray siya kat tinagtagibasit ka. Ngam timurad mag. Manipod ita. Saan ko natagibasitan ni kumparik ngayon time? Nadamag ko, ti inaramid mo, iti bagbagadang alalya, ita barangay hall paray. Anya itatim ako ng paray. Ingka kadimot agbantay ako ng ije barangay hul. Ay, saanin paray? Nasulbar mo mulaang, akas kapitan, ti parikaw. Kablawan ka paray, nalaing ka kapitan. Good job, Kapitan! Naipanagnak mo, asaan ka matgayam at akron? Ala, sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika, ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawen. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.